Mama wakwaba wo frame adwoa search me mesrel na wa subscribe to my channel near notification bell also for more news. Nye Jimmy phobia was here friend you know better na so otoso wa yasam. Obi atenasi aplane pe policies e the policies aba ene student na twa 8 months no. Wonna machire na adin me obongu kobo nkitenkete aboa bi. Me obongu kobo nkitenkete. Na matongu suare nkoko da mamu na omoto a na se nkoko ayi se omoto na se omu nkoko no to anu mo bra na matongu suare matongu kokko no. Wei abofra ya wono mfaso be no benya free sa nkoko bo nkitenkete no. Uwe ya singing rooms na obi o singing room bia mo obenya light free we asan amumu yesem ene atitrasem o mutrim se enko yi ma onko ade a obediewu mu bedi bone fosem na mu bedi no ai no na ye wo mindset no eye mo mindset se bone fosem na mu bedi ni nti no mon trasem plan se ye pe policy bia by betimi benefit the whole nations no the whole even do say ye fumo ye wonu kra ebenya so mfaso ne nipa e wo nkro mu atoma koma so ne change adwin se beto wada ma back rather hiding this knife to kill your own brother. No go defend ko to papa ama policy bia abana kan e betima ba ono ne ba na bia na wo faase bi ni nua bi anya so faso no ukukuna to atwene se otobam okotobo ma MPP ana wo she MPP atade nti ade na wo fa policy e beboa ne betimi benefit on mine to ba fasika hye wo ho ana se tu na wo she MPP ni na obenwa won ne kunu no nya den sina nado kabi na nado kabi nti in akotwaba ene okwa sampafo ka bintira na ejimi fo na social media no nipa ne wuye na nado na twintu de kuku wom mo kwase etiri asem na adwen na da mutiri mu no mumu bi mama nkramofo mo ye nkramofo mo hu twa womu ya omutirimu ye fan ama musa nipa fun we no be frafra wo mu na mo so am be fra mu na no mo din no mo be frafra se wo wo na no muslim na mo ne Ghana fo but ajeje mo so ya so mo so ana ajeje matana Ghana ho ana manya hodi na mo jimi kentisa kadimbi tisewo kai ube den Ghana ne wajime ko Ghana san ba boya kokrom ko Niger ona ofiri no ene Burkina ho mun na manya bagban gwankobia abenya baabia betena mama ko sumu adwom efo hopsi NDC before no ba MPP nti enya ma na enya onwa emane nyo wakura hopsi o no mpamo hanti emane nyo wa oni ayi na alan na yesi omu ye NDC for omu makodo nje ndie emane hawo ba me be video bi a kire wo audio bi na watie compensation bi e course through kwame chromatic ese eni one Mustafa Deputy General Secretary of NDC. Any ordinary person, Deputy General Secretary of NDC. Nya individual but say ordinary person be na or class or make his statement na bo be a friend say a friend Ibrahim abetna ho. E kan kwasi asem na na akibida no kun ye to ye election nipa nwotwe ewu. We intino se Mustafa ne kasa azi nkunipa enye bone
we Ghana to abatra buchire ti mo na mote social media na mo hye nkrofo kutupa na mo keka nkrofo tibom se be ya amanfo be diewu we si we obetimi sponsor nkrofo am ye kunipa for no reason wote hono because onwi nipa ho to be ye dwuma wa buchire ha asan ne sika kofie akọ sponsor nkrofo se yimiewu hwe mo jemu for no reason because onwene to be a can kwasiasem enne na se wachina obi su se kan kwasiasem ne bia e wo se ye fosu se obi kan bi nu anti no de tie bia se gya no so ka bi na watimi abetina se be kan kwasiasem so kwasiasem because of say what you brutality o minor ofri mu no ofri ku ko Ghana no ejada Ghana kwa ya hye na John Dramani Mahama tam na air condition esensen wiem chimifo ana ebo Ghana so ana na ado ba ya na air condition no abati nyina ni parfum aboa bisa ni parfum a o kan kwasiasem ni parfum dokuma ni fie eni frafo na etwafo nko a chimifo kom wa pepria we wo kom kra no gbo kun di papen de wo ye kire se NDC mu no wo ana wo nkunkum krofo a ya se ye de mo dwane no o ka ho bukiri na aba no krofo ni bia na aba no krofo ni bia to kun di papen na zabe ya swande na betna buchiri inti still ano e wontrim na air condition e katagana so na na do ba obi air condition ana odi hita abisi so aboa na wa ye Ghana kwan na do ba e o discavator abubu ni na akoyam akwan no na ensuo was surprise the whole Ghana obi am enyi nsuo no ana na do ba obi twa pipe ni na mu nipa fo aboa na nkwala ko school from KG to university for free na no buy obe cancel no aboa na unsu nyansa mo de adwene da wutiri mu ayi mu de hwieguo to bi ken kwase asem a mu emu na ye se yenku nipa mama nkramufo no bia wo mu hutwe na ye de mu na aka ho because mama osom na muda no nyesa na osom ne kire na nso mudin mo de to mo so am osum na sa tan ayese enu ma so fu be sisi krono bonti o mama Christianity ay tan sa na tie nke no ande se na me no mienu ye nya adwen kro ye mienu ye nka ye mienu ye wo ai kotoko me wo has ye na ye ntie ye sopoto wa dimenye yi nti obi awo de oppressor support accident na say wo kotoko na mo has no me be your tamfo na wonya me a say okumi accident aso bi kra plan so be sad na wonu mu say enye no na so ka che ni pan say enye o se a obi plan na so be yinti say won so nya wo so ye me hu say obi nya obaye ana obi ayenti no e wo say me so me ye nipa bempa no wasase we so na odwini se nipa dwene na enya ewudisem ni nti na wonku nipa da na onya bonefo sem bia na obeka se wo hie wo nua oye MPP nia kuno onka wonya wo hwe ba se ono woni party ba ko peni nti no ono kwa nya president yo na wontwitu na mo organize mo na mo nkuku na ado dan ko mfiri wono ade ono na president supporter na ono koto abade ade na okuku na to atwene okoto aba from puntu se be ya ono free se na obeton to na okuku na to so wo ku ne for what de ono abegina se opese obegina president kono so na okuku no but